U coper, u contaire famus en manque seriós d'inspiració. Qu'en trobarà au castet de Crasana. L'homme de lettres de qui parlam, qu'est ni mei ni menys que Charles Perrault. Udie à la cour du rei che ha su conoscenze da un noble de Charento. Charles, che stu impressionat per aquest personatge truculent, proprietari du castet de Crasana, bastit en l'actual Charento maritim, au segle XIV, au loc du castet feudal. Lo nom d'aquest home qu'est Jules Gouffier. N'avez pas compris. Si disi lo marquis de Caravaz, que va ajudar. E que hi ha tau, mercès a d'aquest encontre, lo Charles Perrault que torna a trobar inspiració en ta crear lo personatge du marquis de Caravaz en l'un de sus famus contes. E que hi ha tau, mercès a d'aquest encontre, lo castet de Crasana que lugué un grand personatge, e après lo Princi Negre e Francès Purmer, que va dur au segle XVII l'oste precius du chaboté. E que bibu i rus, da lo su chafre, e cabu horte visitaires.